Akhensa ku va mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ku na vanhu vo hlaya nyana a va nge hi kombela mi pfa mi endla contact mi ti humese xikandza hi kota ku mi vona kahle hi kun'wana loko hi hlangana na n'wina ho twa hi voice hi chava no mi xeweta va ku hayi kun'wanyana hi chava no hayi khomani laha mi ta ku masikisi kumbe hayi mi ta xava cold drink. Mhaka hi leyi ni nga ta vulavula hi yona ka siku ra namuntlha. Ku na mhaka liya ya ku vanhu va huma switandi or munhu a huma xitandi or kwala kaya kwala a nga tswaleriwa kona xikavani xi nga kona ivi ya ku hayi leswi swi nga swona ni nga na swimalani nyana i nge ni extend-a yindlu kumbe i nge ni wisa yindlu leyiwani ni aka hi vuntshwa kumbe hayi le xitandi xa mina i nge ni susa yindlu ya mavayivayi or ximbindzimbindzi or xin'wana rin'wana or two room or mukhukhu. A ni ma swi tiva ku yindlu yin'wana na yin'wana ku va yindlu yi tiya yi sungula kwihi ka foundation. Se ku na leswiya swa ku loko vaaki lava hi va tholaka vatili va fika va hi celela foundation ivi ku huma misava yaliya va kota ku chela xilebe laya ivi switina swi kota ku humela handle. Mi va careful hi mhaka ya misava liya va celaka laya ivi va yi humesaka. Ku na lava tirhisa misava liya ku va stop-a swilo swa n'wina ku swilo swa n'wina swi nga fambi loko mi ri ku akeni ka tiyindlu. Ku na vanhu van'wana sweswi nga ku vulavuleni va veke timali ti-bank or munhu i tlanga sweswi swi tlangaka wa ku hayi ni lava ku aka yindlu ivi i sungula ku aka yindlu liya ivi cela foundation ivi navusiku va va ta va fika va nusa misava. Loko va lava va nuse misava liya hi to vona a wa ya xava ti-cement se munhu i xava swilo swin'wana swo hambana na leswi a fanekele a swi xava ku va aka yindlu ya yena because va va fike va teka misava leyi va yi tirha va yimisa tipulani ta wena. Ku na van'wanyana mi kuma ku va na mali bank i tibyela ku a ni la kutani ya sungula ku xava swilo ka building material ivi se loko a fika kwihi a fika molweni or a fika dorobeni hi loyi munhu se ni ta gumbagumba hi vo ma 50,000 or munhu hayi wa swi vona ku hayi ni famba hi movha ya kahle movha ya mina yi na problem ni fanele ni aka yindlu hi loyi munhu ya xa yin'wana movha yo fana na liya because of what valala va ku rhangele kwihi va ku rhangele emahlweni. That's why mi kuma ku van'wanyana loko va lava ku aka tiyindlu ku na ndhawu leyi va yaka kona swi ya hi ripfumelo ra vanhu a ni van'wani ni pfumela ka ripfumelo ra xintu van'wani ni pfumela ka ripfumelo ra vukreste a ya lavisisa ivi va n'wi byela ku hayi yindlu ya wena famba ya yi aka mara rhanga i tirhisa swilo leswi fika i haxa swilo leswiwani kumbe hayi loko lava vo aka va fika va cela lahaya va ri ku celeni ivi loko va hetini kumbe va nyamalarile va fambile na sala i chela swilo leswiwani ka foundation ma ni twisisa ivi a hi nge yindlu ya hela se yi kahle a va ku pfalangi ku yindlu yi nga heli ivi va ku endla ku yi fika makumu but i swi tiva ku loko yi fika kun'wanyana i ta kuma kwala kaya se ku sungula ku va na problem ku tshameriwa ku vabyiwa namuntlha ku vabya loyi mundzuku ku vabya loyi tanihileswi risimu ra dokodela ri vulaka swona ra Dr. Thomas Chauke because of what va ye swi tirhe ku yini ku ri loko mi fika mi tlela ka yindlu liya mi tshama mi ri ku xanisekeni ivi vanhu va matiko va ku hayi vanhu va muti luwa va ake yindlu yo saseka njhani but hayi vo nghena swibedhlele va huma va nghena titliliniki va huma it means va dlaye munhu or va ake yindlu liya hi rifumo ra ngati kasi a hi swona i valala va nga rhangelela ku n'wina mi nga tleli byi nga khomi vurhongo lahaya ka yindlu liya i valala va nga rhangelela va fika va nusa misava liya va yi tirha ku yini loko i hleketa ku aka yindlu mihleketo yi jika yi nga ha aki yindlu. Se ku kota ku swona swilo leswiwani ku papalata swilo leswiwani vanhu va ka hina a hi yeneni hi rhanga emahlweni hi nga pfumeli valala va hi rhanga mahlweni a swi khataleki ku wena i aka yindlu ya njhani ma ni twisisa loko i lava ku aka kwala i lava ku aka kona kuma vanhu va fika va ku haxela va ku tirhela ndhawu liya tin'anga ta xintu ti kona vanhu va tikereke to hambanahambana ti kona hambi vo ta kwala mutini walowo va fika va veka xikhongelo ku khongeriwa ku endliwe xikhongelo xa vamanana ku rhangisiwa ku ntirho lowu wena lava ku wu sungula wu famba kahle hikuva vanhu vo tala sweswiwani va le ku xanisekeni a va tleli ka tiyindlu leti va nga ti tlela ivi se vanhu va va pumba vuloyi va ku munhu ake yindlu liya hi mali ya swiyiniyini that's why a nga tleli kumbe i dlaye swimanimani that's why a nga kasi a hi swona valala va rhange emahlweni ivi van'wani va ku hayi a ku ri ra yini o nyanyuka
a ku ta yi kota ximbidimbidi hi lexiya xa n'wi tsandza xipulatani ya n'wi tsandza 2 room or ya n'wi tsandza 5 a wu nyanyuka kasi hi vona va nga rhanga mahlweni ku yini swilo swa wena swi stop-a danke.